Your number one account radio station the Asanteman at the Atumini now. Yending Komakakra, Makato say Jumadi air live our YouTube in tip. Woko no subscribe, o subscribe ya. Anytime be a video be ready no. One so one sa ebetimi akana at me boy pa na yenga ti the show rumble na me compare so when him say World Cup no and also total den na say World Cup na eba so dia. San and common esi at woko the Brazilian national team at the Selesaos. Wobu tasa World Cup no mo do masi so mo plans na kradada esa say in the month of February ania wano we company the bi ya ne ande awie nim na tese ya comat na match nya ba dunya na bonten enti o mo se wo mo de World Cup no say ya kwa players o mo de kono wo mo de 3 goalkeepers anom pese o mo de o mo akọ afi o mo de full backs no mako nan aye number 2 ni number 3 no na da me say ba bia mienu anom mo de akọ afi aba na center back e tire ho no wo mo de 5 players na bako na aba na metro na defensive midfielders and the central midfielders no wo so man fan kokra de efi 9 echo 5 bi aye enta da so mbefa 9 and so mbefa 5 defensive players and midfielders adi akom afi eba na attack na anim ho say ekoba say omofa 5 e won finfi on dia na dem say so omo de 9 strikers eko emom say ekoba say omofa 4 aye midfielders e won finfi a so omo de 10 strikers enso eko and team anu ya de free paiso akati edi ba mema refize Carlo Ancelotti any head coach Adama the Selesaos of Brazil and also yan komaka call ni omu edi na ano na anim ho players on beto 20 sisi anom yase ho ayi ye pa na player ba kwa yase yisi ade am say we secure the place Matheus Cunha Manchester United player no yase born na akoda ne born de obi antimi ntu no ekoba se ne Brazil e de call up eba Matheus Cunha enso ebe na call up afi Richarlison dia nansan abante ne paper nansan kwa ne born no and said that and kwanim sa and Tottenham Hotspur reporter mensaka say abrante no ne niam di Christian say di Chrise emom abrante de Hebrew Jesus Hendrik and so akọ mepato Leon ana Joao Pedro wa Chelsea wo mo tese number 9 slot no sa players obi e play sa 9 players and say 10 players o mo de be kono so mu bi enso eka ho nemom player meet so ono call up ebeka no aye okozini St Petersburg wo mo our abrante the team Adi Lewis aye Herike reporter menseka say Carlo Ancelotti efi sa akoda ne ball na papa enti World Cup no eba na call up ba sa akoda we etimi adwane Brazil wo mo su team na no ya reporter mensa eka e wo dwumade so na meko West Ham United na makwa akodi nkoma kakra sisi no coach we minim team obetima coach asasi so time bi aso be ye adwuma mo bia wo so ago peyin no am say adwuma no nim ye obeni na mfula mani ade na amfa Swansea City adwuma oboye no obi nim say Nuno Espirito Santos there with the adwuma edema no betimi aye adwuma ni nyina kama sana papa no bo akroko de John na sisi anom wo ko team bia na ajagu West Ham United sisi ankrofo wo munya relegation on back up na omo se kobale so mo ko relegate zekim no mo pam opanyin we ya mema ne nya na adwen se wo mu oska bia omo de ma no esan se yase contract wo mo ne ko am ka tan se wonim no nim na de team no akwa relegate zekim ene ombe pam no wo mo pam so mo man taku anasa sempoa eno aye reporter efi Nuno Espirito Santo akati edi eba awo dwumade so na me free on na fema Cristiano Ronaldo na another ayala ebe extensive analysis on Cristiano Ronaldo na mpato anopa medi update adeba na yase Ronaldo abufo nyina yase wazi isi team no okasa omuntie na enye se players nkwampa amanfo toto no kra na hanom na nkonim sanka ja Saudi Pro League on Cristiano Ronaldo ana ma Saudi Pro League aya akono atese dodo na anso ani ji ho ende nkasa bio yaka obi oye most influencer anka say you Cristiano Ronaldo and so make suggestions bia anka say the team anasa fan in time kra ema ne amanso ekoye de mom na Saudi Pro League no enso timehwe afia na isi ano yase wo fa anasa boboko na Ronaldo ka no me yomani Ronaldo ka no me yomani eno anama Cristiano Ronaldo ne buafu atase wadwa team na no da okate team ne say mate do menim no wono onyade wono oni abuso problem bia wono ane ba bia anyade bono so omwada adentia ono
no on sada anya fine nani nje ewo team na no ya reporter any update free Cristiano Ronaldo akate edi eba ewo dwumadie so na no pe no ye ketre edema na ano na man for bisa se na sisi Ronaldo yi so se wo free Saudi ahimfa no oko ene se esi awabo baabi a ho ye de nyina kame ase wabawia na sa baby aka ye mienu pe ada so obeko France anase ebi obeko aye Germany anase ebi obeko Brazil na fe wakwa ko ese obetimi ame ho so peja enom de free Cristiano Ronaldo akache eba ewo dwumade so na made de force omo wada yeso bi na sa da yeso no ma ha we se sabe da ye bone ana omo so no anya possible se sa da ye ne betimi abam beta yes there is no harm in trying wo mo so better ya hwese ebetimi Diane yes so infifi ho all en tomane ene edodo kamavinga eduma no omuntime anya wo made de infifi ho enti ombehia two midfielders na sa two midfielders no wo mo copy eje wo so mo hia Vitinha ano mo ba Chelsea say Enzo Fernandez so ho enti anko mo nya sa two combo na we no Portugal ne Argentina ano makambo edia bom ewo mo fifi ho enti sa da yes wo mo so mo hani dia da ye we dia nyame ani mnie woso kra anya de say betima bam because aye dim pass PSG ebeja Vitinha ediama ana Enzo no ankasa kwa no se Chelsea kwa no mo betwe dare a Enzo no bo na obode ma Chelsea no aye Chelsea team ni ya man so tete kamfa team ni dada kuma so enti ebeye dim pass wan hu betima nya samrante mie no eno aye Madrid wo mo da ye so mo say omugidi pass ja so no de enye da ye betimi abom beta ano meko interest ya eko ha de kakra na Christopher Nkuku minim se abro na no odi o sesen yo akwai entenato na eno a onya go Adima AC Milan boboko no gwabra omo ene Bologna kem no enso etwane under Rabiu so enyane de ana Ruben Loftus-Cheek omo aya 3 players a omo bo antena miensa adima AC Milan boboko no na ano da Chelsea so kokonkoden ewo Emirates nyame anim ne ya kun papa ene boy ya ba yenim se ya pa na sa ye de 0-0 bepon eja anya hwekwa de 0-0 nkrofo ya he sa omuboa omotete last minute yeti ane se ekome sosro na bo ne da trem referee 6 minutes ade tuzu referee ne kra ka ho 6 minutes papa ya so bo wa be na nko bia nko ne be bi o se aha ana time na ade tuzu mu dile e kakra o mu nti 1 minute za aba beto so ma ya bo 7 minutes ama nkrofu akọ ya nyame anim ne Chelsea fu ani anye ho kra 6 minutes de aso anka po na nka ye enso na ya konya amfa atena ba ko na tese hasena boboko no ade ma Chelsea na Barcelona force o mo ta mad de force abasate force ne he o mo ndi se mad de nima ade de anya hwekwa 39th minute se wutimi wie bibia enti o mo pa adwuma na on the 56th minute ana Barca force mad de force Oma wi adwuma no wamna basa tawie esanse no ma bɔ mu ntramie no eja ye beponya na enkrofo enya baako enso esenti Barca ebo 2-1 na omo edepon eya basa te game nti Copa del Rey baso na egusu a omo ekomanim bara de tenie se ofa Bayern team na ofi se Harry Kane entimi se go enti Bayern enwe de ato adwunim esanse sa two players yi Bayern for esane omo in fact wo ma bo Bayern team ni ye panama medical crowd by better goals no ba ne se eba na 32 matches 13 goals 23 assists for Michael Olise 29 games 15 goals 12 assists for Aya Luis Diaz inti sa two players when the ultimate say wo ma bo Bayern ye pa goals and crowd me no aheno anya sam kotwa kra enom ayan komo fidi Bayern akate e di eba na mamenko Ronald Arayo akate na menkodi nkoma kakra o Uruguay ni ba na no bda omobo against Chelsea ana akoda we kodi record na the aba tire ya say akoda proud to game no na won fili okay ana ya say ya ti ana so na Israel eni ya says then transfer be the good bottom ama naba wakọ akọbu esu ni ade ene ejo da su wakọ di dem ama timi say ne body na ya kama spiritually ya 45 no ana chama ya ba na chama ba no against Madrid obabo kakra ene asa 7 minutes no about 1 minute bi na obabo 12 minutes bi since
Chelsea game odi recorda eja okọ 45 no ho bae no was said that mo on starting game papa bia fama Barcelona eja Barca for ji nkulai anom so ene chairman started na was started enya go edi ama Barcelona boboko no enti abranta ne dinade Ronald Arau asian kamo bia ntase se nani ade pa na ade ye nani je se o he go no players ni nyina ebe bam no edi support edi man no tama ayi eniama nko so players ni support Edman nti say when your teammate say anko no obey dem ene yanko baka kon so Ronald Arau Eddie Eba we be ped na ye bisa ne head coach Hans Flick say Barca adwuma ne kwan so ano no ana no say na Copa del Rey semi final ana munim Champions League no so the first 8 ni ye mu ne say ano say na ma table back no La Liga de no ye ne edi nkan enti u bisa me sa kwesi we wo ha anu ye ben pa ana me fama Barca koye Barca on course ede ma nyina good Edema Barcelona boboko no enti say bia we ye wa dwen say bia Barca ne ma nkoye de awase yanka emo bia anta say Barcelona ene wo mo ne mo ma hye o menu mo da ye so no wo mu guso mo keka ekọ ho kakra ene Hans Flick nkoba kakra wadi eba odumade so na player we tem bia me de akoda we beba bet nyame anim ne we say atoda bia ade bi ho a menhwe enye na obeye wie no football career ana say ade a wo ye obewu say na ehante wo saa say enye say Mason Greenwood one ne girlfriend asemi ba ya anka say me big clubs a we Europe nyanka obi ani abre Mason Greenwood esa say when statistics awo aye friendly Ghana ne ma nyina aye kama de makoda no 31 matches 22 goals 7 assists ana brante we INT such player anka nyame anim ne anka Bayern ne edinati anka Chelsea ne edinati bia Liverpool ani Arsenal bi na nkomu dia brante we ati betaja enam ne girlfriend na no koye de aja oponti na no kakre bia no ani izi akwai ne bo na so bia huye na no da bi yete say uko Spain ene team bi ya omadwe say nkomo pen ne ade no mu ye supporters ni bi so mo say wan na mo pe Greenwood akwa no bobo mana na aha on de ye pe no enti meso uhe bibia no ahwe ni because ede wani mu twa no enye na asem ebia 10 years later 5 years later be say ede wani mu twa no na afi akwa so o na ede how ensom ade eba na dada ho fa Ngolo Conte another me baba kato say obako fanabate na sa ne do no omo ekata fanabate ali tia de fon kata fanabate say do ne de ebeko so ejina fanabate fon ankasa esa so ma to omo de omo nye so mbe ye de a ene omo ni problem bia no da wo mu wie sisi no 2 years contract ana wo mu edi ama ahofa Ngolo Conte until 2028 no time abante no ebetimi edi every team and team ade be part of fanabate eno ayen kobaka kwan so menseka wo dwumade so na no pe no yedi abitini bi editor no ada terminate the contract nti wanya ba be sign edi amatimi na no ye reporter eba wo dwumade so na no pe no me eba nkoba kakra edi ema na reporter men say eka ayasa anasre one say one na aitia the phone kato me say one person Ngolo Conte eba dia ene omuma akoda no somna na chese enema ensu enkoye na omochi say enema na ene TMS won sensem no ase delay ni ade fanabate for ye de baba ye fa mani ade ombehu an say ade na chese mu twetwa ni ade nti e say ye so mbe contact FIFA na Oma se ebia problem bia mana obi abetumi afa ne player na Nasre atwene team Etihad na afefanabate enso fa hofe Ngolo Conte enom aye reporter Benseka ewo dwumade so na Christopher Nkuko the last 7 matches edema AC Milan akoda no goals nkwa na ose nyame anim ne against Sassuolo abantene assist ade AC Milan boboko na Haras Voronya wo he 2 goals against Fiorentina wano ohe 1 goal against Como wonya go against Bologna no ada eno so Nkuko enya go edi ama AC Milan bobo kona ma manfofi se abranta me se ne ball no ba ne se aba na abranta ne din edi Stanislav Lobotska reporter Mensaka from Milan Kodemo Napoli okay Napoli crown so yes abranta no nasaba yes abranta ni nyanko obefi Napoli bobo kona esa se wadidi nkomo awa bote se
wonya a new challenge and kobepe enti ofa the top European clubs na wonya European leagues ni bia opeso okono ko hese wono Stanislav Lobotska eniema betimi akoye ediama na ne ball na wo ball e Napoli in the same thing ana obenya ho na say ana besi akọ na so ye control the system edema Napoli boboko na yes strategic one pa abranta so mo fe na meba mo fanya meba be sense here what the meba be sense ebre ne kwa na ekọ yes Napoli boboko de hu akoda no dia opese oye enyo no kwa once nano da against Chelsea na Napoli our player ni team di pato Antonio Vergara na Antonio Vergara akoda we when born no bop papa it no be ha na obi ayinite Federico Chiesa sa yebeko World Cup Chiesa bo akoda no boy no krampo ye Euros no bo akoda no boy ye hu ya na say ene Euros yi akoda no ba be gini din ya ti ya ne so yes player bi ene David Fertesi akoda wono so ball this year the pato Abranta ono edini din Antonio Vergara na yasi nano da Gennaro Adrian Gattuso SNA scout omun community branch no Chelsea game no mu kodi ete kakra afe nano da wo mu game omun Fiorentina so boy no wo mu koya akoda na omo ya convince na set team na say the Azuris of Ile say omo fe Vergara na ono so benya game ni boy so ebibo ani yankoba kakra so etotwa e wo dumade so na mamumfa munko Liam Rojuna na meni nkoma kakra Chelsea head coach nie na another Chelsea dinto ana yewie na central for ya chain coach na nten ana ebisa nse papa dia o players here body ji wan na ano so se ye kapa dia ye se dey match credit ade man players no bo ma bono nyame anim ne nani ati ni players no ye pa Chelsea sa ekwa Chelsea in fact I say bimbe so papa no when I so paso kan say calendar very choke as a Chelsea 3 days bi on game na ontimi nka ho asɛmti no ɔse yɛ mo players na ba so sɛ I so 3 days bi players no bo game still na wo mu enso enya akoma ɛsɛ nya hoden ɛde bo the next game matches no wɔse ɔno wayada players ni ye pa energy no ɛyɛ kama effort no yɛ amazing and Ray James wɔse wɔyɛ incredible ɛyɛ captain and a leader wɔno ɛyɛ good pa afi João Pedro se wɔse ne performances are wɔde ma Chelsea Boboko no ɛyɛ outstanding professional player na Branton ayo very great and you bisa say na eja pam and also ko pam de oye jam akoda no wonim ball ne bo emum ese Chelsea take care of ko pam say na be a season obetuma boni na e ma Chelsea Boboko no na also result wonya ne no under there we very disappointed esa say ono on person obelusu game anko na anko benya game bi obebo bia anko say e ba sa na hante de pa ha ne pa emum Chelsea ntimi nwini sa asem we ho esa say the next 3 days Chelsea game bonti one better be dia bobo a when we are not game e do manim no akwakwa Chelsea Boboko no eno ay lem rojino nkoma kakra wadi eba e dwumade so we be Mikel Arteta ay head coach at Arsenal and e bisa say agbena eno anu no ana no so nyame anim nie sisi ano final na mo ekono Wembley no o medwe wi ano sa na ni players no dia basketball dem e de bama na Chelsea ay tough opponent papa say we Chelsea bo na winya sa result na onya na ese omana ni die pa na the boys no obo maba so esa say kwan Chelsea for a boy editor in fact a brilliant energy and Chelsea we better ese o create niam kakra and the flexibility bi ba na say ono so etime we ne was do say na sa kwabna Quote in Neka when Kamankai was not no mukreti. I just saw 4 chances a pair. I know say as na kreti and no tese. Chelsea game papa, but umutimi we need the game no at the end of the whistle. And Tim I know and Kowaka Kwansa, Mepato Mikel Arteta, Eddie Tujana, Chelsea head coach, Lem Rosino, Eba and Mattis Arbonier. The first game na against Charlton what we need the game at Tosumi you know against Arsenal Olusuye the Tosumi and say Brentford what we need what about Pafos at Tosuna what we need and we Crystal Palace what we need he say Napoli what we need and so West Ham United what we need and what Arsenal they come back to back now Chelsea to me I win Lem Rosino me say Adiano Nyankoye and Famano and to reporter Ebanie na
yɛkɔ Bayern Munich boboko na wɔn se ɔmo kɔ akɔbie ɔmo academy baako ɛwɔ California na ɔmo kyɛ sɛ campus a ɛwɔ Germany no ɛno no ɛyɛ ahadwene kakra ɛsan sɛ player onya 15 ɔmro ɛyɛ 15 years anaasɛ ɔmro 17 years no yɛma ɔmo kwan ama Germany yɛma ɔmo ɛnso stay ni ade nti ade sɛ players na ɔmo hɔ na ana betimi di ɔmo ayɛ sa academy na sɛ ɔba bɛfo bi player bi di fine ɛfiri bi a US ne de na akɔ sa kwabena wɔse ɛyɛ ana ɛyɛ den nti sɛ ne bɛyɛ talent a ɛwɔ US ɛne around no betimi capture ɔmo nyinaa nti no ɔmo ba bɛbie academy ɛwɔ California na sa academy na ɔmo ba bɛyɛ no California no wɔn se ɔmo ne Los Angeles FC ɛwɔ yɔnkofo bi ɔmo pɛ sɛ ɔmo hyɛ mu kina nti ɔmo bɛbie sa academy ne ɛwɔ hɔ de a players a wɔn mfie ne muro 17 years a yɛ mo kɔ mo mfiri US nso nkɔ no wɔn betimi anya sa players ne nyinaa na aboa Bayern Munich boboko no ɛno yɛ de abaya no ɛde ɛba ɛwɔ dwumade so Juve ɛsi ankama obi ante sɛ nesama deɛ ɔmo play ɔmo focus ayɛ baako Sandro Tonelli ana tɛ sɛ ɔmo nso ahɛ sɛ all eyes ne nyɛ ɔmo betimi anya Sandro Tonelli na fe wɔba bɛsi akan ɛde ama Juve boboko no na okɔ Borussia Dortmund a wɔn nso ɔmo monitor center back a wɔn yɛ Portugal ni ba ne mom wɔsi akan ɛde ɛma ɛyɛ Union Berlin na abrante de din ɛde Diego Leite wɔn ana ɔmo monitor abrante sɛ wɔn nya akoda na ɛbɛbɔ yɛ pa ama nneɛma nso ayɛ kama ɛde ama ma no yɛ reporter mensa ɛka ɛwɔ dwumadi so ɛna anɔpɛ no meka te kakra ɛde ama wɔn hyehyɛ ahodoɔ so na mewie ne krakrakra no ma memfa wei ɛmfa nso so ɛmfa bama sɛ kwabena sisiɛ no Arsenal boboko no wohɛ Carabao Cup a ɔmokɔ final the fourth round FA Cup ana ɔmowɔ ana Uber League no nso ɔmo na elite afei Champions League no ɔmokɔ round of 16 nti no wotumi sɛ Arsenal womutumi gye 4 trophies ɛyɛ this season ma nneɛma ɛyɛ kama ɛnso de mɔm na nkurɔfoɔ yi abasatefoɔ bɔba so na awie a kwabena hɛ ɔmo celebrate adom so na Barca sɛ ya kwabena den ne ayɛ anya hwe kra yɛ so yɛ yima di da fi mu ɛtɛ no adom ne ɔmo players no radi yakopo nkurɔfoɔ ni mahim ana ba hɛ ɔmo ne ɔmo players yɛ di die pa ɛne ɔmo fans no ɛnso ɛdwo mane ɛne yɛ reporter ɛba na ɛkyɛ ɛsɛ no a game no ɛyɛ important de ma Arsenal so ma win na ɛno na Declan Rice sɛ ɛno da Chelsea ball no ɔmo boy and in fact na ɛyɛ den pa de ma Arsenal so ɔmo winning to deɛ ɔbɛbɔ Chelsea ba so yɛ pa na mekɔte yɛ akwabena yɛsɛ kɔ pa ma buafu ada na pa ma buafu ɔsɛ tactics na Chelsea boy no ayɛ tactics no ɔnsɛ de hu so kwabena na ɔmpɛ we de ebiem na apɛ kɔ pa ma yi maintenance mebɛka sɛ mo yɛ ande sɛ ɛnyɛ no kora Chaze ye de bɛkɔ atia de anya no krama sɛ Manchester United for bibia bɛkɔ atia Manchester bia anya no krakam na nyame anim ne mo yɛ game ni bi ewie no ana mo wo abɛfo ntintan so no wan sɛ no ɔne yɛ di nkomo bi yɛ ka sɛ no ne mado ke edi nkomo bi yɛsɛ saa asɛm no na mo ka ho asɛm no sɛ tatis no ana sɛ mo me yɛ bɔ mu je ba ya saa anka ebetumi abɔ ne adade yɛ ziko pa ma dwata sa ɛba mo boy na we are in the obia ne na adwene ko hwɛ sabo chaloba also mo stick to the plan ti ko tika ya da no na mo yɛ o man si se bibia mo ti no adwuma de kama pa na ma me fa we fa so sɛ de ama mo buafu no ayi Ganacho asɛm na ɔkɔ kae no kwabena wanka asɛm bɔne bio anu anansɛntɔfoɔ ɛka so Arsenal de sɛm okɔ deɛ yɛkɔ akɔsɛm no so sɛ Arsenal wɔ no obi aka sɛ ɛhɔ deɛ yɛ win but na no da Manchester fo ikra ɛwɔ na Manchester fo so Manchester fo ikra ada ago mu ade we as no bi person odi watam nyansa we was sabio enti kwabna oya no so sabio Manchester fo ikra so ba kwa Arsenal na ye Chelsea ni edimi se ba kwabna sa Manchester said nya dia Chelsea betibi ahe enti Arsenal for apanese enti but open dia Ganacho kai na eno na ewo screen so enti abusia mawie ye den crofar ma so nsem no edi esi enom sei okay that's it so no akogina ni so nti yeni bibia aka kire no beating Arsenal is not for the week nti so say kra no yen kra etimi sa Arsenal so ko esinisi who said the city nti yeni reply bi e de be ma no anopay all right ento adwumadi ni so emfa emam inshallah 4.5 midweek edition